adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Puluni constituency ke parlo chipi blangso puchim anglong along ke isi pen arlong kilok kipur ji pura company aphan ke georgia along chedon dun thek thi pura ke dam tang preni phai khunner ke parni ke cs song pen kachi song sai ke company aphan long le ke pi ing ton na bangso hu rong thogarat la pen ke se tum pen kachi so hu long le pi thek thi ke ham sar lang pon ni tum rong thogarat tum ladak si cho e so ladak pen si ke reng ilong also market Charlie la pen aja do son tala dak choklen pen si ke ready la sura da banki pulong li puta kachi so hut hang sar lang pon alang litum la rong ru pen jing wai sar sia join ni polo la sinona banke to choklo sita me piniani pisi alang litum klem pa misen le dak nang chetong thek thedel ma nang chetong du nenga polo alang litum tang ki chok chelo ma ko sono ma la ke ma ka che phiri pik lo ma alang litum ingno ta nang chetong non de rong sar pen cheng lok nang chetong non de alang litum khan khobor ki pipe ka lilo alang litum hambir ta lab lo sita mi piniar ni maju phana theklong le dak company seng atum semen ke nalatum alang litum ben kaching kitang la puson dolo ma ching kitang mane parju pa mi hala ke dam tang pon huta mondora tum ta wang lo ta ho ke wang lo sta mi aton tin birta pidam puson te hala sorni pe sinili tum la so company phan teng thipji bonanon company aphan long le nang pp chudet pulote ni tum kesung ke chot ha avilo lasike ACCM aphan ta la dak nang ki bi bedde cha aphan si rot pen chunri pontu nitum tang kanang ni mena long le chi george la pen jong sinang bibor idet pulote nitum aphan nang pachiara phile binon puta pachini pon daka long le piji bang chi don don ni ke ni tum bang ke company sor phan pilong le ko jalo mena julang inot bahini gambura tum pangera da ka don don ko salam tum hana ne tum pusi tu ko la bang gambura ka che don don tum apa mane hala tum bang ke aklong pen chin dam ike da polo mane bang ke ther ke hab do ko polo la se alang li tum bang ta la soning jig da ta haipu a hok pet ke da ke madu da che don don bang ave la bang ko thero ko modin cho da ke la pen la da ka lom pen bang ko kumuti angke ang tan pen ke bang se la an bang ke Neritum ke rada parman si karjap atum lasi rada ke sungalong arjab dun klugji jesong dun klugji busi KSA song penta rada phan pachini pon warlong jong sinang bi bori det pute the rong rada ke mang bang ke non bang ke long le phelang ke la tum bang ke company phan pp pulo le sola rong rada tum ke mang along mane rong rada tum la bang so komni long masin tum bang arjab dun thip po pusini deng rong rada tum han pini la bang so hong jai pen mane lam chak chipi kang ing ci dakta arnu bongbu thanga chokle mun elu kona loketi chokle na mun dola pinyar ne lang tum ar phe ki e ajan son son ke ke somdo lahai jong se avela te tum nane long le ben sininga dakle lahai ke khiti ke klemi hormu gali lake heno lasi lahai hui bange tum me totally si long le ki pi bange chedon delo lasi karbiang long thomas council tum haname chuni ri loje pachini loje la bangso along le long bange nang tum nang me ke chibi bange ing tono nang me chibi lo rino nang tum bange athema daga rong trok arat pote dak ko ane population ki onji lasu ateng men si dak rainbow lo pini dak la hai tuma rong lom pini ani anta government sakuri long ma ve loge chali tum ke thek dos tame government sakuri long ma ve pulo tak de ko son si alang li tum jang la bangso kheti ben ke choklem bo ma la bangso along le ta thi det lo pote kona se alang li tum reng po news report KATV news West Karbi Anglong dong kamukam Karbi Hemtuna long Priya Chikloni Pai Kriner Keparni KRE atum pen Nijang Karbi Anglong Bitung Reng Thama Lapen Rongkhang constituency Rong Asar Tumapan Rong Asar certificate Lapen Karbi customary law kitab alu keron pon Bangso jai me kibi ponang ko kathela ki kidam tang ningkan ke bang bong KRE aso atum 6 schedule arona pen traditional village council nangji ke hang pen KACM Dr. Tudram Rongkhang tami Chirap Chitodun pen chunpom Chunde pen Karbiang Lorlo Traditional Village Council Arlo Tribe Circuit Rong Asar Chumphan Rong Asar Certificate Chirong Pondo Tribe Circuit Lake Karbi, Tiwa, Dimasa, Rengma, Garo, Chomang, Siam, Kuki, Naga Hehuhenlo Lason Thaktak si West Karbiang Long District Arlo Tami Rong Asar Kido Ana Chumaphan Rong Asar Certificate Chiron Pondo
Bangso jai megalong bitung reng thama lapen rongkhang constituency alo kedo arong asar tuma phansi rong asar certificate lapen karbi customary law kitab alo pipajur pondo lapen ni phai krener kebani kado kabe bang trok kebrok si rong asar tuma phan ron pondo pusi karbi rong asar amai west karbi anglong district mai pupen nang than pachini do karbi anglong arlo rong asar tum ke klem ke dam sung piklo pu mathasi la ke thek ladak chingui kung ajoy ne sar Dr. Toleram Rohan el manang bori pilo la sinele tom pini alang liga bori amen pen ye la karbiang lo ro sar maya hin pen lele tum la jakong aje parang asar riwet lele tum man nang klem pilo la sinele tom pini ro sar bithung la pen rong khang tingrum si pini bang trokep suse rong asar dom phanele tom pini appointment letter pipon lo lasi laso kerom long bang nele tom bachang hon sa Dr. Toleram rohang alangli wangi mene puta nele tom mathalo seta alangli akisung doko mate Guwahati emergency meeting amasi nele tom awalong nale dunde dalo lasi alangli akaprega mani thana che toduni awar sai bangta di following emergency meeting dokok bomat pini nele tumalong ke ladak central committee pen kewang secretary lapen president in charge taro ke hayatum lapen vice president atum general secretary atum executive members atum pensi ladak district committee pen patir pi sinele tum laso jakong aje parang certificate bang chiron ponlo La so api karbiang long along rong asar kido anatum ko son si aron ateng pen ke claim ke damma lapen long le phelang kirai ko majakong rong asar NOC pen ke dang lo kaprek alam the tamni chingki chingwai pedu pontu lapen ki jutsi karbiang long rong asar mai west karbiang long district arwatum chiklo pen bhomti arni chingki chethan amai ke paduk ponji aphan tamni cheparai pontu Jai Megalong KARA West Karbi Anglong District Maipu Don Singh Teron KARA Central Committee Kongchun Bang Harsing Ronghang Dun Kongchun Bang Buddha Taro Dun Maipu Surya Teron Dun Maipu Bhola Sangma Kongchun Bang Dilip Be Executive Member Langtuk Teron Sar Ed Ingti Borjana Roa Maipu Bapu Teron Kongchun Bang Lapen Kaprek Rong Saratum Chetong Dun So Jai Meg Pading Pun Kil Halo Je Nitum Pini Karbi Anglong lapu is Karbi Anglong atau west Karbi Anglong long nitum isi bang certificate ke ceron lo lapen nitum rong asar mai long kado ko chithan chimum pon mane rong asar tum kachini ne ke thek ana phan ki pari pon mai lo nitum pini lason mai nitum achiklo bang do pon bo la is Karbi Anglong do lapu west Karbi Anglong do pon bo nitum pini dak west Karbi Anglong kami itu bangsa mai long pada pun angkau banggalalo ya itu orang wasal doan hek ebi aro Borthol Pen Priyanka Barmiki KATV News Bokajan Municipal Board and Parta Bokajan Town ke paro karbir arong rinti therong marjong ever number troxy along radatum pen ke pangtura sai kideng pong rinti therong marjong ever number troxy arong indeng koi rakithom preni phaing koi mate pinyari rong mahang ke thek mate foundation diarani kitalon ponjia pan raching room si ke pangtura sai kideng pong ilijum lakhadang me Bokajan Municipal Board ke parlo penang aradang thiu hangjang bonta ilijum karbia rong ke parlo dumki aphai jomu bonda ko pai ki miring ti the rongmar jong ki ilitum Bokajan town ar loke dudun longka isi eko pai lo psi chilakha ponsi radatum ka metha hema sai do opu wai thita rong asar long ing hi metha mikara phan rada sai klem chi phan ka chup hapen ong dum rod ka chitong dun pen ki klem ka chito ke thek on long pot ta ki klem ka chipadu ka tum do ana phan ka churu ka jur mongo ke bangthara sai klem det pen lang ke sojun si bangso sai mesen pen pichun pondo Rinji therong mar jong arat do anta bangsora nialong rat do anta nang chitong dun pen aliralon nang ki padu dun jia phanta chop hapon iklo bangsora ni ki talon along alisar poman pen ka chop hapon sir surja rong phar em
C Arts and Culture and Medical lapen Sardeli Bay Education Board Chairman Bukatan Municipal Board lapen pen an kithegiding tumpan ta kachopha pen nangachitong rujia pansi tobar tulangpon iflo. News report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.